وقد جاءكم بينة دل بانغان دم بايغرا غير بالله كمانغا كان دم بايغري إن بايغري كبرين غانيمي الله فاري الله آخر بينة على آخر الهدى على آخر الرحمة على القرآن آخر البينة على آخر الهدى على آخر الرحمة الله فاري تغني نكويا قرآن تغني نكويا بس من اللي ما كان كونا كوهلياني بسم الله يمي سميا كنغان تيامون ديندا دينا يمينا اغا غاران كدو جعل آيانا ما غبالي بقى آيان مغانديني واجب اكو يم مبراجيني كنغا بالي بقو آيان مغا تيانغا قدين بوبرينا تيهونا يصرفون ايغانيا ايغو كم بالينا يعني انغرا بالي بينا انغو كينيا غانغاتين غالي kahira umburenni ka kahira ungana kahira umgonta bana hon koto hoy hon baranta hoy kebiranga anga kote bego kapa anka kahira unwa kengo kapa anka kahira unjinu mwana ka hamma hal yanzuruna garangutu yemmu kunta o tangini illa an ma kanta kuyaye malikanun lalli nyunkinun liga ma anka man pinun nari ma alla ayanun nugunun nari kingan lagara kotan tagmanchonga annatu kotambe ayanun nugunu gandari la yanfa'u nafsan imanuha koni wadi parce que kahiri alla gara serebe taga kahiri kan tatongondini hidantan ankara kamma anyame malika nunali anyon killiga mayangan qate bi ago kendu ku kenali wal matagmantu nyugo Allah ma kunu lagara ko tan tagmantunga kunu gonu nan kinye na kahirin to gono na to amato ngadi kun khayugo nganda kinye la yanfa'u nafsan imanuha njonki to ngunde manya ga wana hana lam takun amanat kenga mai ga to ngondi ken ko tan kanande ani kunya halle har kahirin ngana ti itubi tubul laqan so yan targene aw kasabat khairan wal manyonki be ga manyi gara hosire dabari ito ngundendi har ken ngana hosire dabari keta an targene islamin nyal akmaninga nka Allah kutana nyani wa kebirenga kunta ko monjo yugonu nganari hara ganda kutella kawaran daw sorno ala kharre khairi be agama nyana hara ganda ken khairi anta ko sorno ala khari ke Allah wo gongoro tikeya sere be gande kahiriya kanu ke wure sere be de islami mi ngai kana wure annahu burun tokono annahu surun jopa kem balle kumponu ganda nya sere be jonde sere ndare wakati tude kahiri antum nen taganna hana qari islami bi gani kutana nga aw an kutayel la wallen taganna hana qari kun goni ni maniya kom kiyenga na bugudo kenkenna kinga na yabane kini tubul la kan sontenga kinga na yabane kahirin dan ta tubini qari haranga na tuban ta usru islami kutana nga hari kutayel la kawara antar bani sornada kona to ago ngena kotabe kuna wakati tu Allah faran koni ga dangi bane kenyi ni annabi ni lagaringa kame wujunu aro tampille wujunu aro nagato aro wujunu nagati asrudna kadi nasrun gongo ni nyagalindi duna wu haqqe sede suntatu aga kona ndi himbe ni lagaringa mi ken koni ga bane Allah sallallahu alaihi wasallam ati bu'isitu was-sa'a hakaza ngeki ndo lagra kota ata ko ku hilli ari jaga serin do naganu jara kya ko an jaga serin da ndoro naganu ge hakke be ga yoro menaga yani duna ga ne naganu kenga kebrenga jaga sedige annabi nyumundo qifaro nge gari wakati be ara dina ko teni kay adu jagasir no naganu ken na ko himbe ga yo menaga honne dorombane so hakawi do menaga no Allah faralli halle sirena duna gillen dugu ko tasu amay gilli ko Allah farenga bari nga gari ko ni wa sirenta ko tem paketo no siregan ko manan kanu
ngana tubi Allah tin to wuligana ko sire be ngama igara nyanga na jopa Allah ta har kelli ga anda kelli ganda khari ko bure be ngo ko mananya kebre hari ngana to no andarna riga na sire kan kengure akon ndengo sire kata nyonki mblaga knie khorom fora naam me na tuwu ni mera kan so gen ala wono koy Allah farelli halle dron kello ngana ani kata ngana so ba ke aro ngana kumbani da daiman sire ni tubun kurman ka gondi ko sire su maga sauti kumbadi an se ko nya ko sire ndi lenkisu an se ko nya ko sire ndi lenkisu an gara ho hoya ko buren su annan kutuba kai ayali nasrun kanundi ke yayi honu ya hille masalan is Musa do Harun ala kunda meni Ibrahim do Lut kunda meni yambale kenta gabadi asubane bane abujuno duna qasiyande dura qasiyani Allah tuwan wa khili al haysabun al ilikid ti yagaran qase dabarin bure ay ngut nangum ko suna wasu yagatu anga nagirda bate tanta sorno halle awato kan haysabun al ilikid ebirenga anta gilli ke mogodi makiyenga budo ekenkenanga ebirenga ken kotanga awena kanuye kotai awena nur sambe kotai awena lagaru qase kotai ani hamana urongol latono nga allam batanu benu go wurondi wakati ngawi ma kenda kinyabane wo gilli kumpulan so minadi ba serenga domi gilli wakati bena batenya akinya bana wo gilli kungo gilli iga domi himbe yana ngemuti haqqe beya nan sago igo gilli qarna himbe yana ngemuti lahajiringa o kensu nyana hajirin tabaka kumpulan so minadi kungo yakane wala me kena nya kam mo kendi yo meñini illa hayren basranunga wuro ngi mo gonde mo makitay kumpulan so minadi ibra kundo nyagaliye kundo khairi wasa kunkalle ho hon dabakay ni to kendi yo lagar qase nyane misiruni yo wunu kem pagatinga ango hamana ango kiyengalli ado qaso ibu ndengo do kenkenanga ibine bine khurentiya kiyendo qaso ni me wunu man sawura himbe ga ko lagara kota atinto way lagara ko danga kiye bane kungolle nyime ikini adamare munye dunadi ina onaha dunaga kareti dunaga lenga bane kungolle nyime i worno jahannaba di kendo qaso anta qomira Allah kutade la na kendo qaso mbatana ni nugo nem bitegetiya aga be ga ni batunu kamanu ga ndey imayro no yede adu kan nan no kulli rini kama dade parce que kendo qaso ajramun dakhima wa dakhma ko dar qor nyeni idaro yendo i barakato ye Allah yimeyanatu anga na ken qahana ka holli rentenga ana legeni dada ya parce que jahannaba li gante ni mosri keni ro yimi ayima Allah kuta wo wunu kebirenga wucce gandanya aywa mungu dongori mungudi wucce gandanya beso bakasera kanu yengo gilli aro butungutu nogonten so yi nogongala kanu yemaga
anya hadamare me yawo anya kenta na yawo sugunda no munire munga alla ko musulun woni wuyen ina hana ken kotanga aw sahine da wuyen baraje amma kuntana kun kon harbanen dina hana basge tubul la kan payga so sessa iwra kemmo gari bakado ken nga miga ken nga nga inde ken nga wati kwe kindi wosa gene kardo ken nga kebide nga kumbani yo baki mo ko senda kare ke ko ne halle aya ngara ko mo be nyonki tungunde tan na hana anga mega tungundi tungunda nan yimme khairi nyangen tan na hana khairi biya ngama nyana nan kaso da komen kanu ke asrenta ko tatu wotini ke halle dunawo kamedo tampille sine nyana ken kamedo tampille sine no gondi islaminu mo tan nagati sine nyana lungun kampande ko hon tayan kanan no gondi ma Allah gara kinanga kinga na timme ke bidenga hankenyu go worni ho gan Allah ko mosre ken so fatini ken no gondi ke bidenga akuteke ko hon tatto kono maganda kahirino kahira on ka jingo kinne hankango kinne ho ko buren kan bamba ne awunyana yagulla ko walle pilete ollo kombe ni kentare killen kamma ken ko tan sire nyani himbe go wotini aga ni baka killen di honne kembe gam basu kebirenga kemmo wan toko tan sege ke sinen kute halalen so nyemene duna hadamare men so nyana jenare menga anda to tanjige sine ga yagarun sare la ko walle duna de gilli awani ni humbe go munyen kam adamare me asu jenare me wa duna wo gilli na kunya tokono wa kemureni duna wo gilina serubenu to duna de kunyam buronta duna seren suka mandenga bay kahirin ni kahirin nga kahirin jenare menga bismillah إن الذين يم بينوا فرقوا كونغا بوغوني الدين نونغا وكانوا إغانيا جما سانقندنغا لست منهم يا رسول الله أنك من يكون يقويدي أدو هرباني دي كنت كنت هو يهودي أدو نصارى يهودي أنتقادي تنيري أدو باني كسنتيني نصارى أنتقادي تنيري هلو باني كسنتيني والله فارندي إكي ميو مطون متقاني تنيري سكو wabana kisinteni kibla kumbe nuga bore Allah fare anke ndo kunta harbana ya idi Allah fare kumbani bego kisin ange nyuma tunde kunni koy ati man kana ala ma an alayhi wa ashabi selebe nda ngedin sahabanun diga killen kamma kinin jama kisde bismillah إنما أمرهم
بسم الله إنما أمرهم إنما أمرهم إنما أمرهم إنما أمرهم أنما تقوم من بنجاننا إلى الله أن الله يأتوغن كتا الله تعالى ثم كم بان لأني خبار الله بما تهم يغنيا يغو كم قلني جمعنا بوغي بيسوتي إقلقنا سريني التي أهي هو سرنده براني كاما لا غنا كودا هم بيغara هم بيجي وان خلين كنا ناسره غني ما سره أي ما الله فارن كنا كودا خسرني إكدي إصابون كو هم بيكما سره بيغني أنغو كين كما أنغو كل سرين كما كودا كولا الله نندانغي لا مري غني هم بي بوغي بيغون تندي أرو لا مري غني هم بي بوغي أو سرني كودا كونا نندانغي آية مي بيغا دانغي بسم الله من الله تعالى كبرنا أو كم حرسا أغربوه ينكوني خسر أو كم كونان عندي كم قدي كبرنا أنسرني أتي يمين بين كنغري بالحسنة خسرنا فله عشر أمثالها خسرنا بيني دي أتانا خسر باني أمي تموكينا كنو خسرن خسرن منيا من خسرنا خسرنا كن لا إله إلا الله يا كن صابر الجلالين كن قصغرا خسرنا تسربي غندا لا إله إلا الله أنغري تاي نا كلا كني نا تهانسون مني نا غولينيا كبرين أنغول سربانو غول سربانا الله وانا خسرنا باسكو لا إله إلا الله أيان خسرون خسرنا أيان خسرونيا نا خسري لا غرا كوتاندو كينغري باني كبرنا أنيمه حاجون سرو أنا بقول تمويا أنا يا تانيري أنا بقول تانيري أنا يا كمونيريا بغير حساب أنا يا هوي جاتي غانتهم بيا بس كقولي باني ندوبلي نعجبو كينيا أنا تقولي نعنا خلاصيان بقيني سربي خلاصيان كبينغني أسرينغني أقولينغني كين قولي سرباني نمبون سرق الليا هم بيغانتا بقى خلاصيدي har gollun sugan dañoro man sabura sidiqul qasid akaranya himbe sabura kennan to muntan kallege kinya sabuni sahabanun kallenga gabodina to su kallenga nsalli arinnaha nda saraga ndenya arinnaha njakandinnaha mpijundinnaha mpala la yiga indinnaha ankhair nyangendinnaha asuni la ila allah kun halla yamga kim balen dar bana sornanda kahiri lo kesunyana ngagama tungundi ti la ilaha illallah ya aramani surala harbane nasa la ilaha illallah sireni naganen sitada batede akoni tabanem barajin nari serenda angana kamundu nyen kahmame nari warami judi أوي جتنا بسم الله ومن عدي من بين كن قانا غنداري تقول لي بورينا إن تقول لي بورينا نتوغنا ما تأقل بوريكي مباني بي وهم واللي بورينا نونا أدو أيوان كامون دي أو أرجول إنتي تونيا دي أرجول سنيا نونا تقول تونيا دي إنت هو بكا أم بسرنا إنت هو كفا أم بورينا من كم غيادي قبل أهرا هو سلني مهو كبايا ولا هبري هبرم هبرين كأني ماني هلا كبي بعندنا هلا كبينيا بانه كبيران قولين سبحانه سيرك كره هلا كبانه قد أحاطت به خطأته أم هبرين سو مينينا هربان ده يهنا ده هو دامي أرنو كسندك كبيران nga serega karana ni hilla kapana he arani akrasa ko nyangane a kempingo alla ma andalu alla da anaya hama andalu ngada anaya ngangata
nga serega kara nani golli buri nyangana he islamin nyeni aridu tanga junubu khorunga Allah yimeti kinga nanye uhutugu nya hananda wakinni Allah kananye inna Allah yuhibbu tawwabin no komuni kuna wati ay bismillah قل ya rasulullah ngenandi إنني nge moholaminiya adani rabbi nge kamandin kanda katta killeya kentele muntenni دينا awa kenni dina yayi قيما dina be sembentenni atle muntenni allah ni nge wara ken kamma makanko millata ibrahima makanko ndi okwana ibrahima dinan kamma allah faren allah tilla allah takida tinkana ibrahima dinan kamma حنيفا ambilan tengo baka ga dina bure kesuya وما كان ibrahima من manya المشركين. illa kapanai قل an watuni dangani إن صلاتي nge maulamini sallinga ونسكي arin batiyenga ومحياي arin ngarin taunga ومماتي arin kallinga لله asu allah dangani رب العالمين. allah be gani tagawonun kamanga لا شريك له tawatungu kawakapallin man da allah taala dangani وأمرت hohodi ngi ngarin taundi ndo abam ndo nda sukini allah nsallin sukini allah mbatiyen sukini allah bismillah وأمرت inge yamari siga allah bani na uyayi وأنا wange أول maulamini المسلمين كان إسلامي حننا قل في عالم الأرواح كان إسلامي حننا في عالم الأجساد كي يوم إسلامي حننا نينغا يمكن ندنادي الله فارغ إسلامي حننا nga hatun dunadi كي يوم إسلامي حننا كنا كني إبراهيم جبي كان إسلامي حننا أكيد غني أبغي ربا أبغي جينا ربا كمان منdu غير kingani الله allah tanai islamin taqwana kenya de hal islamin la gari qilla maga islamin hana وهو na dingana kamane tana mundu an kunti tawnyani uku mita allah wono an genti allah wono nganda hotana ka hay kyana kamen mundu ni kyamaga warjaga mundu ni kyamaga lemme mundu ni kyamaga saha mundu ni kyamaga nga an yimeti allah wono nga abane ya he ti allah faran kana kemme nyanya ay ti allah fare akida ngiya islami hana ngiya na kemme nya kemu yana kamo bismillah وهو allah taala رب كل شيء ayani hon suka mun kamanga ولا تكسب كل نفس nyonki sunta junubu sunyana illa alaiha mangara nyandu yaide ngo ho nyana anda nyandu ولا تذر وازرة nyonki junubu yemmen taligini uzra ukhra imetana junubu ngade awange nga woke anta utunu de besu khallinda mbaga ثم مرجعكم kem balle aga saga dingranga awanga taga kamanga ana kanjun dia aga danga ana aga khibare bima tuhunga aga ganya aga ni mesogini awakendi وهو الذي Allah sallallahu alaihi wasallam ga kada kenya gono suka hunde be su annan sallen sunya Allah jatin sabura annan batiyen sunya Allah jatin sabura annan ngarin ta gon suka hunde kin Allah yi haka da an kalle ma Allah da ho kahu anda kudi kun Allah farenda kinya kuni wa aureni islamin suqana annan wan yakunda kinyin anslam ango timmeni an kala siyengo qurana an wona islam sirega la hon suqata bakadi kullan wa kamman adam bensu amonsu ولا تزر وازرة وزر أخرى نعم نيونكي جنوب يمن دالغين دي إيمي تنا جنوبنا الله سبحانه وتعالى آية ينقصابو كاهرين نميتني إيهوني لكنا همبي قال لي دي واكوني إسلامي نندغني آمتا أو كان لا غرا كوتنيا
ti junubu kebere nga anya anda ya himbe yo an junubu ngutu ken nedron li tahakkum wal istihza na ngi yedron nan soy kebal angen dangen masaw la gara ko tanga angen ne ken junubu tunu xam ko anye masaw himbe ya ken nedron ken ngi parce que mankange be go maka ke ko tanga kenya ni la gara ko tantano angana karanta wundi qur'ana go awa sesui ke ko tanga na sabatindi angana karango wundi ange masa ko himbe nyayenga ange dik awa sereni sakunya ken ko tanga ane himbe tanga o sikikenga ken ni dron ko nan so yaka manenga bo ke wudanga serenta ke mutunu iganati kanjwende mo alla ko masurunda tawo kendo kerno medi nganju no bon mutunu aro kanjwende mo alla ko masurunda hundiga mbanu ya wotiye aro kanjwende diga munna bana intabana sere suka na tanda an sagonya lagara ko tangi wanju no bon mutunu anga ko nikin kamanya da hara kamangande islamiga anta korna nanti junubu ntayo ken diga me konni ni junubu nga ke bi nga nyon ken junubu yemme ni akenya me khalle mo meya amat la kinga hina jango ina sere khalle utu anga konni sere ada sere be gati an sago nyanga junubu ngutu onke aya konni ken kamanya da anya islam yow anya kahir yow anga konni ken nga sere be gati kanjonde mu alla ko masrunda ay ki aya nda konni ken kanjo ni Allah ko musrunda sere gara ken nakar bane aga nanya tungunye ni ngana nakari kebire nga anda harame da bari anda gare kutu nganga ne di gare nyani kebira anya kahiriya ba aya be gara kanjo ndi sabatin di Allah ko munda honta gabai hadisi be gara sabatin di Allah ko munda honta gabai an kagara ayan garandi manda Allah farandi yang kanin garandi bane ken kahira woni to ngunya ni mbara anda haramenya nga garenya ni anya kahiriya wa kenta kon sere gargana o sagen na ken go sere be gaji kanjonde nguno asabatin tengo ke hiti ken kamanen jabuy annan duga ti kinga to ngeni an kisi anga di gare ngeni wonni kamo har to ngoni yoy ma angoni mari getay to ngeni nga mari getay anda harami ko nga gare ngeni anya kahiriya kanjo den sabatin tum Allah ko musrunda Allah diga mundi Allah faran diga mundi بسم الله وهو الذي الله يعني كمانينغا جعلكم ada an kunya خلائف الأرض so munyen so adunga yani o walle me batindi an kisima nyam bawa batindi an kunga hawanu batindi alle mun warna batin Allah na kinda bari Allah na kinya amma ka taranya ma ta ga junubunga بسم الله ورفع بعضكم الله تعالى أنا يقول مرجي فوق بعض يقول كما نلحالا تبانا أيانا كند بدنا ترى ينو غرامي كما أن هذا سرنا بانا الذي إذا غورامي كما أن كند سرنا بانا يبدأ عند الله دكان كني عند سوق ده أتلنا ننتي درجات ودرجة كبي ننتي أورا غورامي كما هون كم بدي أي وكبي وقدر منا أكان تبانا نابرونا yawa tuwago hanka lahoroma koro gumago kanan kago o da ga wara me kamma aga lahalanun tabana taga mogonun tabana ho sire ngono ho naganun ke ngono ho bure ngono ho gille ngono ho deppe ngono ho naganun ke ngono ungume ngono korinte ngono nagane ngono tuwana ngono samunte ngono lahunte sembente asuka humante wada kenya man sawura naga jarabi fi ma atakum alla gandanya mogobe an jarabi haykenga agaranya karange wa an jarabi tengo tigenya de an gandanya na surondi ko ban ko na nyam mogobe alhamdulillah an gandanya mogo siren sogi an walla nyinan kane
agaranya naganun ke maranya halange ke bilanga ke mo bane ni ango place be di anya mo sre am ke da barne anga ken sori am Allah ni nan kane o ke bi Allah da ken amma ko ta ganyo ndinde fa innahu munazzihun an Allah sinta kontoenda konni Allah ma an kutondi ala kulli shay'in qadir ala kulli shay'in qadir ala kulli shay'in rawhon siya kuma kanya la ya'juzu shay agaranya mo ko betan kem mo srebe ga mundanga mo kenya dabarne kem palle anyi mi jarabum pay am mo kadi anta ga mo gonni wa andar nguti mo gonni wa am pay anjara bunya ka mo ko be ga mundam ma kem mo godi ken dabari aganda suro anya Allah ko musri aganda bona ma gayme aywa akutingando Allah na bismillah inna rabbaka ya rasulullah yang kamanga sari'ul iqab ko sinde kinyangun ten kamanya ni de wa innahu sere daga ni kingara kuta nanti ona agabe ndabare kisunga ba Allah da ya subhanallah andaga wana da akoto mo agabo mo awasu ya gabuni ni wakati ne wa innahu ya rasulullah yang kamanga afana nanyani mu'mina nun kadanga rahimun hinna nanyani aganda su ya gabundi besu kallengo korosini kutanan takenga mu'minan takenga nga su ganda korosi wakati kebe mu'minanu ana yahe kumaka al munaqasha walakin gullinga ngamma korosin den goni siren taksini kenga besu kallen jatengo baka na belam bundi anganye mo amperdi awa manya nilinga awak angane mu'mina yana ya hamma le komenda ange makenya ndan suduri nari la ga kan sunya hamma amma kenya ndaki ndan suduri nari ida kana ngan suduri nya hamma an me watu nun nan di Allah ya hamma to ngene ka andanya awanya kenya sabura بسم الله سورة الأعراف سورة الأعراف سورة الأعراف سورة قل يعني مكان سورة يعني سورة هنا بيغا أو أن من يوم قصة نجوبا كينيا ناكيغا هون كوني هون قلين دي غنا قصة أن من يوم قصة نجوبا aywa kebrenga kingina kinga makan soranundi makan soranun gollenga na Allah banna un sabati ni nyonkinundi na koyna ndi wundi ndengono baraji ndengono wahay nyalli ni kata mahlamini ya wa farna woni tongi makan soranun golleni kinye sino tammi ho mamundi Allah fare maga na sabati ni nyonkinundi maganta ina kyatu hina Allah ni bani ikena farenga Qur'an na kitabenga wahay nyani serega na karango wundini wa arjanna wundi dem palle islamin unda ngani yimbengo wundi dem palle kahirunda amatu salli hina amatu jakka hina wa mangara saw Allah ni bani mahullabini ni aharenga anga saw kenga hina sallim pindanta batira ntanya hina mangara Allah tu hina ni makan soran golle awaju pana ti mogonu ya makan soran go jopena ti mogobe ya ti digan kanu be nu arabu ni be konto amanan famu na liddi harafu ni gonu wa imi harafu ni ka huma me inda huretai awaju pana kem mogodi na koy nan din qur'ana ke nema qoren yani agri Allah yikebe to man arrahman kebrenga
haramare munna kenne mariga andi jonkoy mogobe ini jonkoy nonga andi kanda kata no kobe ya indigano tinda kenya naro lagara ulalingin tawo do ken kitana kemballe a worni akoyo ya nandi neman su neman ni maniya taga adamare mendi gaboye o subgu yugubani aru ya garbani ade ba kebe den oku to wonni sere bidanga sere kebe nga aw gilli o haba daronta ko Allah gara daronta ko be nyaada ati malikanun nan subida da aw kenya ran ko ni oda nandi ida o haba daro o so mado habeya mi gotini malikanun nan subida kem balle awa konni adamare mundanga ni nandi ono du mogotu shaytane ya akenye ni konninga aro haba konni nambara sujudi nga wa akonna unka ara kalange ntugu adamare men sukane awa munda nallo ido arjanna naga ni wara imbedi ay me wara nokobe aw kenya ga konno daga kendi aworni tay iblis ado adama naga kamare aw hokonna di adama ri mo munende aw hokonna di na koy o yati gilli kem pakati hanken jope tumundo garen naga kherindo bonen naga gilli kem pakati wana koy oya har sakem panke bani yani de andanen siti nan siti nyini iblis waram bate basana anni adama re menyi adama be aga barai alla kahana gara takembondi adama sawra ken sawra ken kahana tinta adama munda intare memunda kimini Allah subhanahu wa ta'ala awtoko sura ken nogondi awo ikanne walloy anya halina bangandi odangani ti ibulisa ni o haba konnenyi ari kanne wara o ya sura kel tanagato ya bani adam tanagato kibir a began adam re munga karanya kundu aga began adam re munga kamaganya kundu aga began adam re munga kibrenga ibulisa ro aga habani kundu kibrenga o kinya ko konoda awi toko kendi aro worni lagra ko tambirandi na jaman to gandi sikoy se halle ma go be go dangini aw kun sa halle ma go aw kun saka o tarun kamma koni jama arjanna dun ko ngakuni tayin dun konunga koni kahirinunga awa kunni awa hungorno yimbedi jama sikani qur'ana makin koni no qussu maganda ke sura bane ara kin koni ke sura bane yadi tumbal daiman ana kahirin do islam nya koni la gara ko tam birandi tayen seru arjanna nogen seru yimbe be jama sikani wono ara kin koni ke sura bane yadi wot ni kunna ashabul araf ke sabuda sura ke me to wonkri ti suratul araf arafu yani an ana dibin dabari mangana mburngen dabari mangana kan kumin dabar nasroni an tombu berunai tore berunai kunya to al araf soro arufun aw kinya ga konni na koy o yalla gara kota kewnya na jamani beswa wali kono haydoru ke jama kana hake beswa wali aw kinya ga konni oday kebrenga arjanna dum kono igo mogobe aw kinya ga konni yimbe du kono go mogobe aw kinya ga konni yimbe dum kono arjanna dum kono go sehalle ma go benyana meda ko kampatu nyeri kamma ko munya batu nyeri wure iwo me walli wo sehne meda aw kinya ga konni da aro bakano sa woni kisanin jokka aw sehin bilu ni konne ko no ko hud ko salih shuaib musa huya agar tambibe wari igara tora be sagai igara kannun kota go be sagai igara kutande be sagai iga bara maga mo be awa jopana tikinga na walangala kem balle awarni musa kallengo allah se hallema fir'auna be ga nyadanta
ma wotini in Allah himbe ga dangiro mena ga awrni kenya ga koni kam balle balaw be ga da Musa sarun kita aw kenya ga koni ko tay be ga de kita aw kenya ga koni Allah ga lagran ni undini mo be na khair nyaida aw kenya ga koni ma kesu ko mante Allah ne ma ke da khair ke ima gemuti ku fandenga de ila gemuti ku tay nyi aro Allah soriye Allah qari riga ti yanga ngata yenga ma wo honu yilana ni nya sanum punenga ado gidi pare kemballe aro worni aw misali go kono daga ni kempiti misali sireya keni tuana buru aku misalin konni nanti kundi ko moy iya gunteni awi mon konni mo bure awa konni mo nyugori hakre nyime gana sa kama bane ango kanunu bada woti ni tuana bure aw ko wulen ne mbugunde atu wulen konni anene mbaka awi lungunde o anene mbugunde ni andi lungunde o anene mbugunde ni daiman ali wulenda imbetere lo to ganyadi keli wulenda nga alungu alla da ana to ana burenya kundo aga nyiga lada inya wurugini na bu kem ngodi o to ana bure anta haka dunai kinya wure ni wa so anene mbugunde ni ne ngo bakado honya himbe ga landa anta haka dunai an ta haka dunai an go garen konni an go taka honun su hon konni himbe kan da Allah da daiman an betegena ti junubunga an betegena ti garenga garen ni mani Allah ti na ya mako Allah farenti na ya mako digan kanne milla ya mari yen milla haram na on digandi donc kenne betegena ga panga ti junubunga ya zawra tongu mi Allah gari ma anguto mo be ma anguto buren campagne ni nyamo buren campagne ni to ko kore ngandi amma na hetay amma telengutai amma sigitai ne make amma barkan saundi andandu khere bakadia ke be nga twara burel lagaru Allah ga ko ne mo be iblis iman to kidi da halle sere burungo to kindo iblis halle de nga twana bure iblis ay no hinto ka ke maga anti namaniya ngati himbe akonda aw tlaqatna sura gitimandi na Allah banna on ko yoy no sabatinda kama himminigo Allah tanabatunu aw soyniya ta koy nan dirange batu indanya antina hana inda tono anti torono anta hari sehemu kuyme gide nyani mayite nyani makange nyani majagawalle nyani makentanani e anke nyimana dabari kello nyanan kam ngan xammo anke nyimen timantay surage aw sehne ku yakam bismillah الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك كتاب وتمكن سورة نياني هم بيغري ناني فارما بغم بغداو كتاب أتي أيوا قرآن كتاب ياي ولا ينقني أنك مولى منيا جا سير اللي غيم مغنيا عن صند مني قل لي قرآن يدي أكمل دين دي عندك كوين تسقي إما سقدارو خلي عندك أنا كاي هندري كوهينا لا ما اللي غيني أنا رانغ وقت بيتنا كوا كوتاني مه ada mar men diga mo ngadi kinga ango golle be bane ngama timmen na wota naka hay a kinna maari hi bonne dada de ay Allah ti maga simme kinga igma sa daru khallinga lengi khallinga dara ko naka hay akyan dita bismillah litunzira qur'ana kiri ko sawura annan gongonde ti qur'ana ki ado wajun de nyani mu'minanunda ana kunya nahana
amma kentana fala iminu ga sagudaru qallenga lengi qallenga hay awina hana iminu ga sagudaru qallenga gongoti lengi qallenga daru qallenga hana wono bismillah akida ngani qarahum batu igana genyan qande katagai billaga kamanga jasidi kama aywa batiho kama ken tigidi min Allah taala tanadi kama ken dabar qalilan ma ati honna londa tadhakkaruna agwajini tikinga wala tattakhidhu min dunihi awliya'a awrihid ho gani besane ho gani kamani ho gani bati hoy andabu Allah ma kinyan kamanga de Allah ni kamani anya adamar me yau anya jinna yau anya ho dambe bati ho kin Allah subhanahu wa ta'ala bane bismillah wa kam anga bonda dina dibi bane o tungangara kem palaki ella muru aga beni de duna tagaro lenkin daga debe be Allah gara halaki ella muru aga beni de fajaaha ba'su o yangan qate murini aya bayatan uronni madben dun gonu nyimbe khailuna e wakin jigan kankane yani awurni wati be gandal moda fama kana da'wahu yangan qate ngandari halaki yem qaru khanem manya ho suya birakebe yanga qati ngariya illa an ma kanta kuyani inati inna kunna oku kenya tigi zalimin atundanu kani qaru khanem ngadi inna kunna zalimin angin sodun wotin halaki lini kambre wal mali alli akida to ogara debe halaki aga benni de ayugonu nya wuroni ikhenkende ayugonu ma kiyendi kinjiga jolongo sehendira kandi de halakin dem pakati kharu khanen su ja okro du tonya ebida himbe ga ndari angaran tanyon dono here nya kenna magari aha mbagati yalla ari ni kambri andari angene mani dabar nadu bida himbe wod nyana am magari kenya dabari kini gongonde aru bagabagande bismillah Allah oti mogara yem muntrindi igara farun qi katakun lagara kotanga ganakin o haru o yumatun turni harun kinya gaiwa agara mani kida igara himbe ko agada agara nyawa magamanya wala nazalan al mursalin wa naqi farun qatirni wallahi mogara ko hillinya kifarun qatirni ngara kinde be kagada agara kinya diwa magama kinya di بسم الله فلنقصن ما أغلى قصة قرا عليهم أو جمان كما بعلم أقواتنا قصدي أقواتو يرهم بينيا وقرنا جمان بيسوا مكو الله غرا قوتان يعني يكون قوتان يعني نغلين قوتان سيدوا مندان سودري الله سقونا كين يعني سودرا أنغو كنا يكونا Allah qosen tokono kini yagunga nati wallahi o jamantirni harun kinya ga besu kentirni wallahi o harun tirni agarin paren ko wallahi o gara himbe nya aso qarne jamandi o ko watu himbe ganya man sauda وما كنا أقوم غائبين وما يمنران كودي أمان وهله هم بيجانين جوندي الله هو الشاهد المهيمن على المطلع والخبير خونس نيا جوندي كبيرا خونس كنا هم بيجوندي أمان يهله كبيرا كين أنا هم بيكوني كني تقوم ومن أصدق من الله قيلا كنتم تعالى الله كيف كوني نسرين كانوا لله غير كوتانا كبير أنه سير دبري أنه بريتقون بسم الله والوزن وكيد دانغي حالي سيهن نكوني كنشندي كين كهنا ونو كنشندي قولون يان كنشنوا قولون كهجنون يان كنشنوا هذا مريم من يمي يان كنشنوا كوديغا مسيكي ونو أسوري داليمونو يحدثيمونو على كل حال tungundi tay tan te kenjene mulara anyana mani mi junya kenjene atta tay
hosiru ngono ken norontenni a haramparenni attate awa nogema hoburu ngono ken ngari nyangenni abitentenni kahitinu walma gollu nyime golle sire nyime ken nyana ko harampare sire kurante timalinge golle bure nyime ma kahiti ken nyana hobbite ma ngari nyange timabure kebirenga hono de adamare men nyimi ankancene hadith nyugono la ya'ti ar-rajulu al-'azim as-samin yawm al-qiyamah la yazinu inda Allah janahu ba'udah kende kundallenga billahi gara kota siri dare ngorini haram paren kati menda pese anta siri men kampen po ame buni wala kulli hal komina tahisun no men kenchen de wono anya golle nyime yo anya kahiti ngawo anya adamare men nyime yo kenchen den ko de wono Allah ta wono na tlimunta kun sabati ni komi aga yime ma ona kenche wal ma ona saha kenyani ambal Allah gara sebi ko sisa kenchen de bintano harbane wa ma kunna ghaibin wala naqussanna alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaibin o wa sukonni jamandi basamanyo halle kanjene be gendi wa ma kenya o yimetle muntagon sabati mo gonyani ona kanje ona sa ke aga yimme gati kembeni mo sirenga de kenyani hostle muntanga de kenyano go o wa sana yeno go wa kanjene ila worni wa sigindi ati ken kota kencende al haqq ken tlemun tawne de wa qur'ana awo awa jamanni sikoyay alla kannanu junubu horentiya adu khalasiyem adu kafirin amma alla kannanu yokum posrenga la mijun tatte sirekedi ko tuguna nu benu gabi ya yokum ala tatibane kedi Allah subhanahu wa ta'ala anta kwaki ne hotu na neke basa atida yaha anga dandu latondi ko khore la ken su ko monte le mun dawun sawura arhum sanu ko warni waradi aya hanten ni ngawa walladi basir su gara junub khoren to kono allati idan junub saninya ha la ken ni mo osu aw kencene Allah ga mo kwaki ni himbe ko ndake ngam bo ken ni kun kallem mo nga Allah wati indigati kun arjanna di dora arjanna qibla kencende an gollen nga gemu haqibeya kebe nga arjanna ne man ka hanaw gemme gem pakayay na lu arjanna Allah fasamun tawo arjanna lu ngebe anga wa kitana kin wodde panati an golle be gawno an telefonu mo amaga qualité sire ngene iPhone ngene BlackBerry ngene akowene camera tampilo wina ma million ngale ngene nga kerding be ga wadi awa ke ngene am boye ngade tampilem kerding wa million telephone di aro ke wugino hilin awa an telefo tan tampilo wina kerding ga wadi donc kerdi be ga ma arjanna kena ngara gulis rebe kena kerdinga donc kina serna golis renya awina sabu ya Allah wallu ngumbu arjana di muwasir na arjana lungem bondi dinanda me ke mo depanati ko mungollu nga sorda me mobe o sugaro arjana ke misali ngo o telephone ngoma gori gaben no gotu nane ngana lungu bon telephone bindi ken ker haka be ga warade kafirin nga
ido kun ga worni kahira wongo walle miju bitimandi bagi hosirenta kahirin maga jango ona wara miju banandi kendo rongo toko Allah wotini ido kunna diga yimbendi bo kummo gonu hilli yanga banan kunin qur'ana di mo sirina bangandi kencendi ayanundi nanti himbe kallenga na jitandi awa arjanna himbe kallenga na hegelo yimbe awa kwanga ba konni mo siri amma surubenu anya min dinga ni kuma sunna yana kun kallen ya ga koni nanti aywa serebe awa hostire ngi ma hobure ngi ma ti wo kun posire ngalla aywa mejun tati tayni ni hobure ngara mejun tati nogendi kebire aganda ni hostire ke yan jitanta haraganda logo mogo i worno arjanna wal masrebe hobure nda hostire ka inyoro chak akama wono arjanna nga keda andani ho bure nyang koto hara ganda awanya hotuguna ne ho bure nyappe senteni dinan da kenga i worno yimbendi ma alla ganda ya imaga bo i ho junu khorenga ne ido alla naga bo kenga amma wandi kallu nyaga ndayya aywa ho surunga ndai maga agabenga ni kebrenga awalla ngara jonkon saga mo woni maniya am posirenya mbakamaga ambaraje na kini sereya serebe kallenga to nga dunari angara to nyatai aw kinai hosirenga mayno ga walla serulliga nenda hosiren su ko honde nyima kebra anyana kamo kebra himbe kallega wanga kempo bure ajunubu aw wutini bakai na kenche na me wutuna kinanga ahaqebe ga wanga posire ganta maga na kutuba kam posire ni na saganga aw kutuni baka akamanen junubunga na kahu anken junubunga kebrenga aywa inari gatikenga yanga ngate na kita ma alla ganda dunga maga kammo akita limma asewo alla da anakenya handaba ya sabuna hakun kanta bana konda islamin do alla naga kinnan neunda dinan daga wandu komen naga de sireni du tanga suya nga andu komun naga kentani wah sire annan do mundu de annan do mundu kiyanto al muflis Rasulullah sallam atadruna man al muflis telago 5 yemen toi sahabano qalu Allah wa rasuluhu alam idi alladhi farinat parce que kuka mu fulsi betu kingeni serebe sakandi ho honta maga o qallu benu ga way o ga nagirda bate tamborun nangaba ana burenga ina na bureliga na ayokun seze na wuru honun seze na kanun seze ni igaga ni goringa tambonun tuka ay me duron basigi ke nanyime alla parati ay tike darbane tige go do muflis be parce que yere ke ganda nyanga horo hinne nanga alla gollini ko tananga ba o sorna ma khari wa hoy mi to qamma islamin sharia ngande ho to qamma bito birado to qamma igo do himbe ya ti har banda to qamma gen igo lagra ko tanye seden go worni baraje ngabe ngama sallendi sume jakka hiju ke nyange suga wono asu baraje ngabe ngama baraje gabe nka arake horenjo arake na gure mbonondi arake jogi arake katu arake ka arake toro iwa abaraje ke su digandini na su digandini na su wara ko kontundi honne alla garu abaraje ke su nyime na to alla ko mum pakke be ga way har sa manyime gindaga kambe ke homa bono nga hobure nya hanin jobe sisa kebra himbe no kalle ga wono ho kan na kiniya ti wo kunjuno bunun ka hana otuna aka ha kallenga parce que honda ke mo kana sagiya kebra i kalle be ga way wa kutunu baka i juno bunina ka hama na bugay na ka hay na bugay na ka hay kebra nga ammi ju tati tayen duron pay ga to mi jun no gem pay ga hagu junu bunga
aka golli nan suru ariga hinga ne nyame kem ngode Allah woto ne qadiga wara yimbendi tikiya to ni al muflis ikema كان يصير السنجين عندنا في الحقيقة كان قهنا الله فارنا كيكو نقول سري أنا ودوم غوتكي أقول لك سورة مغامرة أم بقرة تقول كمون بقني كمون بقى يدوك سريم باتي أو سريم باجون سبوندين بسم الله روح البيان وأما التوحيد الحقيقي فلا يدخل في الميزان لأنه لا يعادل شيء إذ لا يجتمع إيمان وكفر باختلاف إيمان وحسنات. نعم هذه لا أقول كنشن دعونو الله بني ناون كلاسنتين كوني أي كنتا كنشن دكدي هذه هي الحقيقة بس هون تانو كندو كينغو مي كنشل لماون وتقولنيا إسلام يقول لسري أنا أقول لبري نكا أو الله بني ناو بيجا أصلا مدي أي كنتا دي ولهذا كانت لا إله إلا الله أفضل الأذكار. وكين يصابون لا إله إلا الله غنيا أفضل الأذكار. أو ذكر سوء سرنا ولكن يقول الله ينكوني أسون الله ينكوني عند سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة أسو الله ينكوني هي لا إله إلا الله كين يصابون أيام بسوا الله ينكوني سويا. الذكر بها أفضل من الذكر بكلمة الله. كبرنا ننتي لا إله إلا الله نك الله هنكوني تكينا أيام بسوتنا تكلم سوي أنت الله أنت هو غني أو الله تويا لا إله إلا الله بساسويا ولكن قد توانو هل دام يسوعني كدي أنت لا إله إلا الله بس ذكر سويا توانو هل دام يسوعني كدي سرقة تو هتنا كوني كندي باني كيما كوني كم بدي تواني إماتي ذكر تنانتانو من أنت لا إله إلا الله بس ذكر سويا توانو هل دام يسوعني كدي قال الآخر أن يسارع إلى الطاعات ويبادر إلى الحسنات خصوصا إلى أحسن الحسنات. كبرين حقا أنت أغاني كمودي أكرما أنه سرنا أكرما أن الله باتو كل ما كان خسرهم بسري باتيهم باتيه وهي كلمة الشهادة. كنا كان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كبرين كن يومنا سابويا سري بنو كنشيني هونغان قطو أغان جيتانتا أمونا كن كمانينغا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ذكر ده سيدي توانو هي لندا مي سوغني كدي الحمد لله لا را كونن ني هيمبنو دا الله ما هو توكيدا اگر هيمبنو رو جمادي بي go trinity la ilaha illallah ko nanunga الله ما هو توكيدا ان الله كوفا نبركان ساوندي الله دا الله سبحانه وتعالى أما تقط كوميدا كومبي أغران ذكرين لا إله إلا الله أما تقط كوميدا كومبي تغمنشنغني لا إله إلا الله يا بسم الله فمن أجي كبرين الله ركوتا كنشين دين بيغونو كين كوتا كنت لهم تاوني دي كبرين أيام من بين ثقلت موازينه كنجن دي هونغا قطو تي هوسرنغا كما أنكو تسرون كنتي تي كنياني تقدر كتانونغا يمي بي كم كنجن دي هونغا هيغلو تي هوبرنغا كما أنكو تبرو كنياني يمونغا إيغا كسارا إيمي هاري إيمي كتا جنغو هوتانا بإسلامي غارو يمبين دي باني أما يمي كتا كابي غوام مغا أرجانا دي أونو أنهور لعينونغو أني منسوونو an perdi kenga ngalla ma ken konde am harani mekita ginne ganya sejurang ngi titiri mekita ya laitani kuntu turaba nga kini mentanya kendi perdi kampani kenya am harani mekita yire kunsoro o mando ko de ay ma mekita ka kendi perdi kampanga bismillah bima alti manni igama hari mekita qur'ana ganda watenko himbe gara waranga o ken konni andu la tondi kenga ke waten tankitana atiken sabunye ni kanu iganya yazlimuna iga wonna karndini ayatina to ko ayanu wa kinyen se higa likita ke bidenga andu qoto annama alla ayanu nakari agati himbe kinyen kenga agati kenya an se ko nyari
aga tikke to kono ahaya na to kono se kontadi nan to kunduwa la garanga nyimi kitana an hoto na kitana kana arna kinno no da bismillah ولقد مكناكم abati odangu adamare mum maka habundi munyendi وجعلنا oda معايشة bira dingirannya angu adamare mu dangani awang munyendi قليلا ما honna logonta tashkuruna aga ken ko fanade ati oda aya banani wa qalilun min ibadiy ash-shakur atike aya de alla garan mo benya adamare menda na bira mo gonne undanda na kita mo gonne undanda na tuagun kinanga na heren kinanga nganda kinya ngo kitana jagundi nganda kinya sogendi nganda kinya daba mare ni nganda kinya ira kem mo be kona ga da naga tuinde nga himbe ga wi kallem barkan sawna tan daga ba ira kenta sirnyana barkan sawndi Allah da bismillah ولقد خلقناكم wallahi odangum baba taga ثم صورناكم aywa kebirenga aywa odangum nyimmen natali awa annaka muni wa antum fi dhahrihi nagaru gilli o hawa adama khorondi sida suga o sarene ambu adama yadi gilli o gar adama taga naga wara khorondi yani ken wurin darun ta go be ngaranya adama da mpa wani kundunga hedi arani anyi meta kawadi arani anyi me adama de kini agati o adama de mendaro on kena yuwi malikan asujudi adama ra me ken ko tan dañi adama re munyi me xano adama re bismillah ثم قلنا kem balle oti malikan dangani an kunnan sujudi adama dangani فسجدوا malikanun sujudi إلا إبليس maganda iblisa لم يكن iblisa man yamina sajidin bil sujudanunga قال allati iblisa dangani man nan kaba an ganda sujudini bira ke wengara nyamari قال iblisati Allah dangani nge iblisa nge ampasu dina adamai خلقتني mani sabura andi nge iblisa taga من نار yimbenga وخلقته anna adama taga من طين gilli ay wadatinga yani sujura qodintenga okay azim mannan kaba sujudenga hijri sorandi Allah watni iblisa da manni anga maka sujudanuma sadi sorandi awotni mannan kaba annan sujudi taga hobe ngera tagatin kitumpiliya se kono mogonu diga men masala mogondi kinga koyni iblisa langantege a Allah kutay bane ke Allah kutayu sikana nogondi il amartuk ar yamar yen sore man nanga makka husbidanunga ara jaman sore ngera himbe taga tinki tumpilli man nanga masududara keni dundara kunga ku kutayu sikana akutay kedi parce que jama siren sore keni kutayne dundara ko keni e kutayne yamari en sore akeni kutayne ara kasunya nam pasay aken jatendi yimbe ni homo ngonte nyai haranta walli serengo yimbe nkore nya walli akore yimbe nkore mbay yimbe kuma mbay me yimbe ni me yaganta walli na sabu jismul latif akoy hanke da walli anna golle nya walli ande ko himbe yilla nga walli ko be nga nagri ngo so jurangalli ngo daru walli wo yille ne me hanke ni me anta walli yimbe qahana yime men tawalli unu kun aljismul latif awono be sota awono nga kona wari donc wa kemma taga hobe gande kundunga kinyam pasamunta ko kasapenga sengo walli gide ngo walli yite ngo walli kebirenga kemmo mo dengani awono nganta walli kinyam pasamunta himbe awono a hayke agenda fam kemmo wadi akem ma biteman do quray manyani noro man nam pasu bitemanga akem ma himbe go kemo wadi kebirenga kinyam pasu ay biran kebe arange hujja be agara koy Allah sisa kinga ni hujja bonon tenga
mani zawura ona nya khalleke woni kira taslim ona nya khalleke kem pasuke na sabunya kyo kundu kenda kunu ona nya khalleke otini se na hannan qora afaidan nan qora dinanda annaga mun yimbenga kinya sabuni duna sonintenna senya kama na sabunya ngarinta tasrono sempalle kompen tagene senya kama debunna senya kama jamanuna senya kama hajun sorono munye kya kama funti honu senu akama jinna seke akama kebirenga bira kebe jindo senya gani duna bira honga kebirenga hon suka humante ogo ho kamungure o sunna hineti jindo senya besu amma yimbe anna handi gawo yesu aro kiga ndaware mewure wotni an hanna loga basana duna taga mogonta sonni awa ayimbe kama o ganda hay taga hobe lahinga nda yimbe nga ko ngaba kenga adamare me nyallo taga honsi donc adamare me nyal lahingo yimbe nga i wakati nyondi ona soro ona dabare honun dabare yendi aro honun soronde de amma kenta na yimbe angana abuni siza wodni allah to ni jibrenga amma taga kutubi no ngunyen kama hadamano yallo qasi o ko mel o ko lehne wakati no adi sugundo jagundo nanundo haru kuma na yimbe di inta sorondini isilenta sorondini inta ho dabarne ila hesuntai inta khore ko mun nan tagai inta takamunai ila hesuntai kebide nga arafuta o ganda nya khalle kayme sendo jinna hannan qoronta dina yimbenga bismillah ala kebide Allah ta daga ni fahabut minha kebide nga buguyre kamundo bu kamundi wal mabu arjan Allah konti kebide aganya kundu ngeta nanya nti manna ngamanya anta nan basai kebide nga ngia honi yere buguyre fama yakunu amanya gambawlanta ange iblis dangani annandu daro ay wayre de fakhruj kamundi yere ma arjanna yere nandu khoro ningi ya mariyenda ay anta kembaka fakhruj kibra buguyre innaka anke iblis na wudullenki ndan jate komunundi aha anta qadarna kadi hewo nan to ngon kemo al-la'in langante ho ndan to ngon ar-rajim gidun raho na wutu gillenki innaka min as-sagirin ndan jate ko munundi ko mo horanta ka bugadi bep bismillah ala iblis ati Allah dangani kebren andugu honne kata ko tambe ango ko mundini parce que watu besu worni kara taga honsu woni nden worninya aw kento aha ara mundu Allah maga kebrenga magin kari parce que woni nden ko tangana dugi bane ken palle kallentano ara bada ndume mundu Allah subhanahu wa ta'ala ma bismillah Allah ta dangani anke iblisa nganduku kata kambe aya ni goda ken ko da ila yawmil waqtil ma'lum ngedan ken sugawo wakati betu ken kota kata ke nganduku parce que nge watu ndangi ngatu indai nandi kota ni go worni kem pakati ngana kinye taga honsu au kala nganduku kata kem pakati handa gella hedun kina wodni kenda futa ndi hana kada parce que al-ain awatu gillengena monen bugudi ge sawra ara himbe mundu Allah ma wukininga nganda wunkita no kube ga ona nga tanga mun nge warno mbane ndara angarin kata adama be sawra ndare min gabe ngudi gando me bismillah ala Allah ga tada ngandu ku kata ki wakati ati Allah dangani fabima kunati hunga aghwaytani angarin ge fisirin di tikinga la aqudanna wallahi fabima aghwaytani
الله سبحانه وتعالى له تجليات على عباده بانجي موغبي الله دايكم كما إن تجلى الله سبحانه وتعالى على عبده بالفضل والإحسان يكون كل أواخره السعادة وله العقبة الله غندب بانجي كوميدا تي فاسون تاغونا كبرنا كين كوميدا نيا هوهويا الله غرومو نيانا مغسرنا الله غرومو نيانا ولا لغن تاغونا إبليس أو كنت أراتو إكي قوني الله سبحانه وتعالى تجلى عليه بالعزة وبالعدل أري إتلمون تاغون يا أبانغي كما تكيني أري كالانكاغو يعني إكي تقيم بنا الله كبوغي كي بانغي بياما بوغي كي بانغي مغسريا أري كي كهو تقيم بنا توني أميرا كنتو باسكي الله تكينيا أنكن تنتا وقلينو أني واتنا دان تكيم بنا كبيران كوناتي أن تقوبي أنغا بانغي كما تكينيا يعني لأقعدن من تاغو لهم آدم رموندا صراطك المستقيم أنك لتلمونتنا يعني أكونات الله يميعي أما آدم رأى الله كتا من أبانغي آدم كما تفاسا وانتاغونا آدم مغمغوينا كين ساغي كتا الله يكين توبي mais daiman Allah bangani ko mun kama ti mogobe agara kella kuto ida gannindi bismillah ثم ati kem palle لآتينهم an kunati kemga angarin fisikindi nin taga ken sabura de baso illan taga sagena kali ni matun takem gono ngota on adamare muku kane adama biyan takenga angari mbuno da sabura de ngota on are mun kane an kiletle muntin ngo sikino kem palle murniya من بين أيديهم itayem bange ikitum bange ومن خلفهم ngo sikidi halleya وعن أيمانهم ngo sikido itayem bange nga وعن ngo sikido شمائلهم inno gam bange nga yani an kille sireke ngo sikka tayni ngo sikka no gendi ngo sikki halle ngo sikki kane yani imagaro an kille sireke di amma kebe gani awa ido kamunga amakenko ibnu abbas ati ibnu sarantarno komedo allah hinnaga awatu ranta kinga kenya sabuni agama kenko ni wa fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun hinne suga kinyene komeya abwando kamunya naga kibra watu senda ke palama ke sabura makenko ni ama munyen hana ko man sabura basana akenwa munda iga himbenu kitana ini negeya angande honnegene ango bakara tayinga ango bakara nogenga anga negene di halle anga negene do iwure ikane nga wure nambanga amakenko dundura ko sabuda parce que kin maga yankanye ahillandi ango himbe negene anga ne to korno ngene nambu au kananga ha na lung ngene nambu to seren kan akenta munda igo himbe negene annan kaniya ana munda kan do meya bismillah wala tajidu akthar Allah antarna adam wala mum pogabeni iganya kufandanu de mukinyana ni sunya na fisringalle o kede ban hon Allah ta dangani akhraj minha angin konin bugu yeleta go himbe kon na bugu yele fa habut minha fakhruj minha kesu diga ngabe bugu yeleta madmuman am beguntengeni مدهورا Allah tinna Allah ta'ala hinenga لمن ngimbe ko nda kanan kawkenga wallahi yemmesu تبعك kengaranke iblis sabatu gilli adamare munga لأملأن جهنم wallahi min gara jahannaba haga منكم an kunga ajma'in agasu ni men ngoyen ko nanda bugu yerta angara hoko lehiru bane be ngara kinanga konin tan kallima ta hon sukara kota aku tekesu ngan kunati Allah koni an ken nyime iblisa
adu adama remme be ganda ka hanga ngana jahannama haga di adama remmu da khalaga mo gotu de iblis ati mi garambo ko bakam pawai Allah tada awasir su kana dira bate mi gararo kin kamallo jahannaba da sere magay di to iblis am ngade sere magay di to kama andu qoto daiman anyunki anna gajana ya bismillah واختلف العلماء هل كلم الله تعالى ابليس بغير واسطه او والصحيح انه كلمه بواسطه ملك لان كلام الباري رحمه ورضا وتكاثر وإنذار لمن كلمه ألا ترى أن موسى عليه السلام فضل بذلك على الأنبياء ما عدل خليل ومحمد إبليس لعنة الله الله دو إبليس قال لي غني قمو أدو الله يمانا كمو شافها الله كرو لك وما هو ينيدو منك لا علم دم يسوع دي ونتي أدو الله راكو لا كرو لك ونتي أي إما كل لا كرو لك ملك ينيدو منك يمينو غاتي إما كل لا كرو لك بكينيان سببانتا روح البيان كمان ما تبصنا الله سبحانه وتعالى aro komen anda se komen da lakhro laqe kini wurgin tagu ni aro kallan kawo anya ganta Musa alayhi salam akem ba ni la to kita kutuno men ngati Allah se halema Allah faran palle am pasu taga hon si tiken sabu kebrenga aro Allah ra ko melika moido menaga kinya santini تشريفا وقد كانت بإبليس على غير وجه التشريف فذلك كلام يكون تشريفا لغير إبليس ولا يكون تشريفا لإبليس قيل مجرد إرسال ليس بتشريف وإنما يكون بإقامة الحجة بدلالة أن موسى عليه السلام أرسله الله إلى فرعون وهامان ولم يقصد إكرامهم وإعلانهم لعلمه بأنهما عدوان وكان كلامه فيه تشريفا على كل حال الله لو كمن نسي اسوتي ندا ام باسو ندا ngurgi ay hono ni kenga haro ganda nyaro Allah se agen kalle gene na hujan siginda kamai adun da ngurgi antabana manna Musa kallenya ko siringa ara kiyan na hujan siginda kamai de na ki kata ko muburenga Firaun ay mirasi Harun wastu mukinga arakanaki kata komo buringa Firaun yani ando Allah sehenya lakar lakayo minu garakenko anya bil wasat aywa asuka wande angana ki ken harina mo anga maki ken huja sinan kama komi iblis kalle mo me ku kalle ngari lakai agari ki harina go adon da huja sinan kama difference ngido menaka بسم الله ويا آدم أتي آدم دا الله أتي آدم أنك اسكن أنت كبر أنك ننتاغو وزوجك آدم كابوني غير حواء الجنة قتاغو الجنة دي فكلا أنكم باللي نيجي باللي نقصو أغاه اللي غرنون قانو الجنة دي قتاغونو ولا تقربا يا سيدي كما تنتو او كيدي كما تنتي جانكو كانا يغا كيتي يتباني ارجنا يتي حقي بي ونو كونات غباني كما كيجي فتكونا اغاندك ينو اغانانيا يلت نوندانو مره فواسبس الشيطان كشيطان يانغ تشوچندي ادم دو حواء دغاني كوسابورا انهم بانغاندي دغاني اوريا يغركن ستري انهما بكي مغانديني لل اسنو لبونغا كده الله سبحانه وتعالى وامندا ادم رمي ندغامن كو كوني مودي himbe ga wansununduni ago butelo nande ago iblis akonna unga lanso no mendi ampa wa sabura igra ampa wa be kama adam
sabura arake ibara ko ni atike iblis bane inya halena ko amma dan paware ndi arjanna yitibane imma akini ke iblis bane ya mu ce ni da mani sabura i haten no kube mu untenga wiya abugunde sellanga agawi sunondini awa munda na kenya bangani sellanga kenni mene seren kaniran palle kini asaw atay am paten no kube ga nabu sellanga ga talanda kini an kaniran palle sira sun tamu da kinanga sellanga haram ba ne ga ne company an asdurne nga iblis awa munda kinyam bangi sellanga bismillah وقال شيطانتي دغاني اغهل لك مما غهت عن هذه الشجره بككيديا ما غنت انت من غهلنيا ملكنوا كون اخرنا ملكين انت من غهلنيا تنكنوا ان لازم الله واغ مندا كي هاي تنكاون سهرني ارو ملكاون سهره اغا نكي يغا باني اغونا ملكنا اغونا تنكان غيره anta munda kenya na kataga ma kenya aw takuna ma allanta munda ga hillinya du manunga aga ne kayga kallenyi me hala dulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla birenu ihilli birenu adama bane anga munda anna makarawa anga munda annanya hankamai hanka be ganta kasonwa nam hanka be ganta kasono parce que lengi wona adama ne tunganyi ko ngambanga mais aw kanna yalla aw du mene manta du mene ken sahare allah himo kin o mulkin la yabla aw ken yite mun dawa na ken sahare kan dawa aga sana ma kin himbe de asona ken yade azim bismillah aga yamasagai masagai akuna in kunati allah inni nge ibulisa lakuma ankum billi dangani nukurun kullin yani ngade akunati allah parce que seren kunta simana allah no wurgintenga allah no senenga kedangi am har dalange do allah nangi mo sagun nan kuna allah garen kama kunta ken simana har lengi allah ko mosru anga stare wure nanti wallahi billahi wa na wona ngalen to mo anda ko na garen kama sirisiran takentu ay akuna ti allah mo ko himbe ka kala kayite lamuren so ke yade bismillah wadallahuma janga ari yankandi akoy ari kanundi isege ndenyi nanke sege zo kampanga jari yankandi be ororin ari marasa فلما أجبرم بي إبليس لا هوا أغتمي يتكيا الله غتماغ يتبيا بدت سواتهما كن نقصو isuno lebumba isuno lawram bange idangani kin naqsu igara rida kandi bane iganta munde indo kombu yembu sellanga iramen su kampi bakiya arjanna iramen ta toko kutanai irarira kandi na temu bane hana begari kita iramen subugiya su kampina diga ani duron to siki donc iblis da kanyam pawai na mara am pawa duron siki den to ara kenya allah wa konnan da ki kuni mo ngari nyanga di annan lato iblis ay maga dunga dade iga na himbe ko kenya aga nda ho yang kanan no gondi nan siman ho a tokono ak mana pa joma bonandi be suna moni munda na kita am maga nyime na maga kara besuna kenya muda donc kembe gani mundu ho kotenga aro adama magati kini ado hawa parce que aw kum magalenki mi amaga nyime iwatu iworni kara imaga kara yani ango mo be de ibulisa wornan di kem mo yayi ango mo be aro mo gonta bana sirundi na sama sirun tabana angani tuwane an tuwa uke angani batane an batiyeke angani hankamai an pankake angani miskine hallanke korinte an pai mogo bede arnan ditike mogo yayi arno kisindai bismillah
وتفخا كين نباني او هوا ادم روما هوا اهلنيا يقذفان ايو بتلندني ايدو كما من ورق الجنة الجنة يتدروا ويتدرن كتنو ناسيتي دويا نيدو سطري اي ويرامين انغو نقوبي كين يرامين تتوقان أركانية كن نقصو وهو آدم روما هو إهتي أن يقوم السجن كيا إهتي سو يكون دنيا أركان بويا na hatan bujang rasilang na togodrom ku somenga tandrom zendo kitindi bon somia ala tokenga ku sabura ona takasai sege yampai hom paramparai anya ga wa wure megen tari gana mulenga ndakini aworna ndanaka tawyenga ndakini aworna ndanaka I hateni kunduye anya ga wa wure anya ga hore ngurundenga wure harampare igaranya bane ibu hundunga nya sawun nan toan segenyam payni aus honta osunon kille katanga honta osunon katana bismillah وناداهما ربهما ni to killa haladi ihilli kamani gangu ngani Allah subhanahu wa ta'ala yalli nga Allah man kun kaba antili kuma shajara baka garan gennite be sisa agara temu sisa ke garaga kita amani inda kangarin sagunda garan dagana to kono wa aqul lakuma amani ngitan kun dangani wa nan di shaytane kunnin nyani awahilli dangani mubin akunna umbangante ngima ka gada nan ta kana yite ke to kono ngima ka garanta kana am godu sitanen Allah ni gangu iramgo subhanallah isfam li takhrir yani indaki ka garade kebrenga ay manak nya gadu de bismillah ala kinqu adam do aw hawa israhillati rabbana ya kama ظلمنا agut أنفسنا to nyandi o yimme purankuta komera Allah kuta andan do tonya وإن لم تغفر anga ma لنا yambe o dangani anga mo hinna mo ku ganya min al khasirin gilli kasarandunga iblis sara kuta abange kin kamati mo be ken takibonnga adama do hawara kuta abange kun kamati fasamun taunga ara kulligi ti hinna o kama oro du toro koy anga ma ya ho ma no hinna o takembo iqire inimisi sabra Allah ri jaragi ni tubulika bismillah ibla kome Allah subhanahu wa ta'ala wadam bati daiman kenya ma iblis waram bati Allah ka tanna ho nya otna na maganya otna ho to na otna kenya nya amma otude wa aganda katanga kangandanya maganya ay memenga de nan tigi jurubun kamma makinya nya ampa wada ma menga adama annan tubi annan sage anga tubi nan sage daiman nan nyonki makinya qoran foran Allah wan tubulli kana nani kiyemma bu kan kana ni Allah wan tubulli kana nya amma da ampa wa menga makanya iblis menga agaram madam pa kita mo bandan kita iqiyemu to annan sage bismillah allati idangani kebirenga kay dombi adam hawa adu agor lemu benu kita warma adam hawa adu annaka mundi iblis wal adam hawa adu samake hondi samake nyanyi ido iblis anaga bas arjanna senunta iblis an katak mineno nga samake anirno kenya di kenya wa asahun kenya ni adam hawa ya وقصة موكوني بسم الله بعضكم أعيننا كن يقولون ده خير دي آدم علمو جرابي هنا علموني يوم يقولني إبليس آدم رمي يوم يقولني آدم رمي من ولد سمك ينادي أدو سمك أدو إبليس إيه وانت ميموندا
donc kenni hokote de kadiga ga ay min mi ko no hina bismillah ولكم مستقر kadiga munyendi sabati no ko nga dangani awa munyendi متاع aro awa biramu ko munyendi kata wuce ya kadiga anda kamel sine kitawo anda wugine sine kitawo a place mo munyendi kata kallem pakati a place mo kadiga no Allah yimir adama taga khalifatan fil ardi anya khalifa munyendi قال ebrenga adawa allati fiha tahayun aw brene munye kedi وفيها aw kala munye kedi ومنها kebrenga تخرجون aw tla garina mbugu munyendi na senu nyonki ngorna kadi aw wunni munye kedi kadi ga munyendi kena place nga يا بني آدم adamaremu قد أنزلنا لباسا o da yirami yankandi عليكم ankun kamma يواري irami bi ga suturan ni سوآتكم agalle awa agalla urangane وريشا wara maganye tenka kini agai ولباس التقوى allan kanne nyirame ذلك allan kanne nyirame خير kinyam pasangunta ذلك ayo allan awa wahigara kubenu konike من آيات kini الله allah awade laniyen tagmanchunyi لعلهم oda kankunda o sinanku agana يذكرون waju iramen pai kinyaka aga hawai na aduron bundi an kun biga nare munga ora iramen kinagai haraganda allah kuta ga duron tabaka nam maganyi ten kinagai haraganda allah kuta an garon ni serentatu kibra kini neman yede nani an pawar allah kuta tabana iramen su kampi bakai aramma wa oma kenyan kunga ngade allah kan ni iramen yan pasude serega maganyi tum mo an ganta kana allah aw koy an duro nya gani bira kebe amma ran pawagara Allah ku tay duro ngani mo bede Allah ma gan duro nya hasiki ariyatin kasiyatin am beto hatan den ni nga an duro nya siki Allah ma Allah kan ni ramen mani golle sire jukku sire ken Allah kan ni ramen bati ku tay toke ko go nya sabu ina ko me kisin lagara kenya togoni allah kan ni rame wa kyani ramenga har gindai am kandurongo siki wa an ganta kundu harani ramenga ne akhirin da ambate anduro nya siki bar allah tinta haynini kata antaga mogonga kata nyankangenga anna burempe ina mani hayni sondome ado golle kini hadamare me andu sugula ti an sellan suroyenga ti golle sirenga nandu sugula ti an nogon suroyenga ti khalasiyenga allah yare on kuyai ya sawur allah tuwana nga konni idwa wondi al-bakri ilahi zayyina zahiri bi mursali ma amartani bih wa nahaytani anhu wa zayyin sirri bil asrar wa anil aghyar fasulhu allah nganya gana annin sellan suramma ti anya mariyam batiyenga ado an kabandi hin tokenga nganya gana anni sondomen kasuram maga ti an gundonunga anni sondomen tanga baka antana maga Allah subhanahu wa ta'ala ida suram maga iramen nyankandi katoya yetu irame ayanka kamo yani asabu kamen yallini kotollenga o senunu madda banu be ga yintino ga wa kasnu kungo kamme kay funti honni gana kibrenga anya yinten kalde anya wa kotollen kalde asabu mbumina kamu kamme mbudo kamunye awrin kinye irame islam undi irame ngani kebeya akite hobbe gontenni hotti gantenni serenga maganyiti mogomo nandu haramparonde mogomo dakman ngirame lunde mogomo in sah al qasd aro yimme am akinga ndey loy mesri ken wuren mani marondi wasuka nemaga marondi kaba dunka o maga kebirenga atti gantenni ho honte
kem mo bane gane ga aywa yiran siriro mbala un kahana akahanan tabigini akamanganda nya mo sire sabura kenni mani konta yiran sirilo ni mani sabura akamani ngandanyi awa serun nya alla ko musre ntanya na ken sabura de wal manganda yiran burello li serunga atunutini korinte kendi ininku ay maganya ken sabura angana tingen ta yiran sirero nini maganya ni alla ko musre serun bayti ken payenga wal mangana yiran burello li serun ninku maganya tiken gane angana nya tiken abe kontene kebirenga ango himbe haynisa hinna la muri nyamaga aniran siriro ndenga ndey himbe sabura kinyeni aniran siriro mbalawo ndey himbe sabura ka aw nyana kinye kya sawuni honra sugenyi go kon kemana di te sofi ganka kumpiti kasanduro kironde ndo iran kasaronde ngade te sofi ganka unyani nan kata alla kenda na surondi nan jukun surondi kini sofi ganka irame be gandal lunganda hosre anna kellondi wurondi annan girnan sigi alla sabura nan simme allampinga manya ganjinga bugo dakabana nyiran londa nan gabonta golle sunta kenga isondo mendi jukundi maganta alla be gara taga honun taga agaro wara himbe agaro kaba himbe kungollen suni kenye nani dakabana nyiran menyeni ya jenga serega be kawono inta yiran sirero ndini angi nga simmana nanti kenni kisi yemi lala amwani na Allah to anu ma kenni awagala majigenye kebran tanga ne ke hay ke dakabana nyirame maro aro Allah naga ke kahana ayiram bure siti yen kahana man hasurada ongo hinni maniya al qasid ولكن يقول سلام عليكم بني نغتوي أبا قتنيني صحة القصد الله صلى الله عليه وسلم صحابين يقول يرني دائما جران سرندي وده الله فانته هلاني أتنام أتهون دم مغا أتهم خمو أتيامورني كندو كتاسو أتهوي مغا ati Allah subhanahu wa ta'ala anda neman ya komenda awa munda ini ne make batin ranga duna harbanen tanda anna burendi miliyari nganda ma manga na himberan no gondi aranga na himberan kanenga kimpalle harbane بسم الله يا بني آدم الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة أي أكين جمان كوتا نيرا مونيامغا haji hulani ran ko ngorni lengi ken kota kunyira mu ngama lengi ni jaman kota ya kunyira mu ngama a khalifa nu sunyi ken modi ashaba qoron sunyi ken modi ken man arrish maganyete libas warish muntabana rishin yelinga ninte ngato haram barina kama ko kulleni hoddu ben ho kalleni donc maganyete ngono maganyete ndiga an warondi ho sire sabuda oslama gonda gira men su diga ne serenda anda bu harire khalis arken kaba yuwonna kellondi amma himbe a hallenni harire nga giseni hotanai mag seni harire nga halini hotane al khiz wal qiz kebira hont kene makruhunga wal muallam bil harir wal maharire anga wa ngadi na suhatay mana maganyi tutay wo hont kene hawa huni makruhunga har kemme yugon kama amma islam ya gare adam bensu
o gemanda wa har ke nyimira yugol lawo o kene harere nyugonunga di yakambate ago bayna ango sakai mago bayna ango tawna kama donc yagarem bate kundi ga yugoda ay salli tapi ntarokin mutawna kama mo musaka kama ebila annu ila mpun ko ni annu o himbe gani aywa haqqe inshallah kan kan ko ngorne inna koy maganyite basintai ande yana la murisriya o ila men sudiga maharire khalasinte o yuwonna ma kelloni ebi gani lihimo kin anyimi da Allah da salama gonti na iramen lihi na gemundanga na lirindanga an kotinyagon so bangena di a ken konitene ado yiram pegela hegela yiramen ni sa wan kanenga nka aran duron sumbana ko salama ummak atana ma yan kadanya an to ngiran dambe birondi kini hu hegela ar hu kan dan kanenga sumbana ila kimme ga ne srebe ma ho rawre wallahi mo gonga na gemundandu yi na lire ndanga an kotinya gon so tu inari no kube darenga no kube misengani watanna ma ira men qalhina yakunu gilo en pakenga ngurerandi karan nagane andai yang ka kemure alkaban kote anya nguno ngawo anya doroke ngawo amma gilo nan dankendi karan nagane aganda gilo kenga alli alkaban kote an nguno ndan doroke amma dankende yugo amma yagaril lawi qallen gilo ni maga qiri di batte suturan sabuda parce que hoygo mundi yagare maga sutura kenta surna bada mayra minga qiri da batte wakati ni wonwa nga awunu ona kili mani meo pakrenta ogo wakili to be me inshallah nga munu na ko ni wakili khane be ko ni awunu ya garen niramen ngandai fofu ne da batte suturan sabuda shakhal wonne sunna kama aw kuma na to kuma na honu ko ya hengo himbe nyundi aba ko ne kundi wa mutalin lisatr da hada al-ibara ya gare gande iramen gilu ne suturan sabura iwo ya hene ken kadi aga odangini sobi kante kama sobi kante aw qiri ni ken kama bo sobi kante ke qiri halle aworni qiri sejura kante be kama tike nga serundi aw kante ngama anda kinye sobe kayinga kebira nga labu da magara yanke bo keni ya garen ne iramen gilo de restaurant sabura bismillah na iramen gilo de restaurant sabura ora bugare o ma bugare ona tugare ya garem problem tan usturam bindi de antanni nune baka sidega tanaga ndanga limbe ga tanzu maramiya awajibi nan no konsumo gonde manya galla kenda ndigren bane be ango baka selanga siratana wangalli sirebe ga hitanju haramiya awajibi nan kam makindi ganan sagayen no gonde anna iramiya rondi am bangen su anda buanya galla kenda ndigren ho ma war selanga
kon zum haraminga inshallah ayam ngode hun ko ni katakane ma ga durungo kanno gondi ma ga awa ne ga munde awa angan kompendi ay o mati daiman an sitin tenda meleken ten nan to ken ay aga yagari ndurani kemti basiya an gol la hiya na mobe an kunkungo walli an korongo walli an kitangarongo walli an karankarango walli kemti basiya aya kan nduro menaka aga durungo kandino wal ma ando yugo gawno yugo benu nan zum harami kemti basiya anta koto surunga koto ne mo baranta koto anta koto baki yagare sugo marandedi ago maray nogondi ago baka wakati be nan digan no ko himbe ga hiti zum haramiya anta gaba bo kem pakati nemba ne anna sutura mutu annu bismillah يا بني آدم يا آدم رمو لا يفتننكم يا غسير خماس الشيطان aga jarabina aga sankunni de koy mogom be aga bugundi aga saranum pilli arjanna de khama kinne de haygra mogo be nyakunno khama asiga na akta de bismillah e bole sanya aw aga saranum pilli ramin bosini bakiya ko sabura ini hillingarindi hilli bunga lebu be ga yusunondini de qaratu iblisa yani allah wa kunanda agara kebe nyamaram pawai maga sigi amenan kita de nambuga no kulingendi na anduron to siki ma asiga nan kita de wa utla qarna kanda iblisa ad nanduri gai anta newde anta ko mi yok mona hi kanda himbe ga newde aw ken hara konnanda nan kai anta newde andu koto ma asiga nan kita ga hine hede kenya sawna gati iblisa akin an kun alli adi qabla dunko mogombe an kun ganti walli de konne be ayare wanga anyare ntai adu gillino kenda ko inanti aga jangen tanewde an konne be goram bata kunan tanto kono allah hay gatanda adi imenu iyare wankenga anyare ntia kebiranga antanewde wa qabilu intanewde ho gani shaytani aremu aqbala dunko iwangu ngalli basan an kunni aw hatibi kasifun wa zulmaniyun an kunti ko ngalli baske kun latif imo bontenni yo koy hanke yo koy yimbe nganta walli mo be ke yo kemo ko yade angari wari doron ile na hoy angari kingari gambal ime ay allanti walli jabirega konne be go kundu ha kentan newde adamare men sondo me anga mungo allah hin konne ngabane arin tempay sahare be ga woy kinin allah hin konne nga ila iblisa tirnde ti yalli kebirega anke nyimme wini minna an kompeni minay ati qalbu kulli fajirin sereburen sondo me ngeni ki karay ar kompe bi alla kanda hin konnadi kibrenga andu koto an sondo men na maye bulisa wiranga an kompe ne maye bulisa wiranga an lornan kompendi bismillah an anda kenko an kisay an naro wa allah hin konne nya on kisne an sondo me allah hin konne nya on kisne bismillah inna adi ogo tunganga ko ya na shaytanunya bisanunya iwoy besini yemunya kunganda tongondinde wala kinya shaytanu iwalinuwa aha kafirinu nyani shaytanu walinuwa ime wono igolinya lemu wono shaytanu ni me wono agolinya lemunda hin kamanu kunni kafirinu kama latu iblisai agoce bucinde annan latu kahirinu kini kisimo ko adamare mu bismillah
فإذا فعلوا برمبي كافرين غندا قولي برسويا قالوا أغندا كينكيدا إنتي وجدنا وقودوا هابني عليها كي قولي كما والله إنتا تقوكين وطلا خريت الله أمرنا أيانو يا مري بها أيوة تيكي قولي مكانكو أيوة كي وقتنا يو الكبار وغدا yugu nganya na kiyendi iduro besu duron bondini wal kawara wangana wo dimenti me wo fulen fute ne wo sogono ti baske ti on dara wa ngande nyana ti irame ya o gara Allah ko ta irame bedi ke birenga o duro nanya yagaru uronde kun kana urne besu duro nyeni wo timindini wo futendini wo sogono esu duro punjenyeni wa iramu benu go ma ora Allah kuta kunni ke bidan on ta tawafu nyana tikunga kenganda kute ndolo anyi mi miana kuta anyi yo ngana yaga ayri igana kengi ne wotu ni ay okurani o ko sunna nyana kundu ya wa Allah ndona yaga wa kinni mushkila ya sawra o kirsin ndona ya Allah ma ken jabire parce que ken jabi no kutana himbe nda hotu anda dinatu ken se ya kanda konta hayni nga Allah ndona ya ke bidenga al ken jabire bismillah ya rasulullah ngotini dangani Allah taala anda ya mar ndinyana atu hubrende besu watu kone durun tere kone hubrenga Allah ntatini serna hubrenya de ataquluna ma an kunna yakuni nasa wallahu taala agan takibitu kama kinne de قل rasulullah ngotini dangani أمر ربي nge kibirene te an kamanda mani ko kembirega Allah tona ya kamo akida tinge kamanya marindi بالقسط titlemun taunga وأقيموا atin وجوهكم dangani ono awa o jonko Allah taala عند كل مسجد ogande sallira ono jonko Allah kengurene mani on khalasi Allah da o sallendi an kun ne ta go sallini Allah ta ga salli alkawan no kun kembidi hotane sogodo timinde do futende halle aha bako ango tinango sallini angane salli be yana anya Allah jatin sawura ango salli rawo salli khalas Allah da Allah to na kinya bismillah wad'u on Allah ta'ala batu mukhlisina ad-din kullu kullingani Allah dangani umma huwa kahu Allah o batiyendi ungar ndakoni Allah da kya go tinna kinya kona kada ngamma oku yimiti Allah wono aywa gullu ma khalasi aw bati hotana wono la umma ke dabari bismillah تعودون yo himbe ganda saqitu ko ngasaganya hage wa ago sagene la gara kota كما ko yim gombe بدأكم Allah gara ga joppa mo gobe ken ko ni kenta gemiya danga na karango wundi ya qur'ana wa ko ni mo siri maka ansura nundi fariqan aganda wundi jama wagadi هدى Allah la kun kanda وفريقا jama wonunga حق الدلالة samunta gunya wajibiya عليهم kun kam Allah الله Allah ta'ala to kono ويحسبون iwagi ginaga nande kunga muhtadun yukande kamma ken al jahl al murakkab
anta hotu ngantan samento ibra angoro iblis sabate nganga simana anya khale kene tonga kebira kinyan sigi lagara kota jamanga tagani ikundi garo bambure Allah kara koyoy dunadi walla to iblisai bismillah يا بني آدم يا آدم رمو كبرنا خارجاني الله ورسوله كل مسجد أو صلي نقوم أو تواب سنقوم الكبا بانه أنو الكباو أنو نقو الله تند آدم رمي أن نيراس أن نصلي أن الله ورسوله صلي رانسو مسجد محل السجود sujudi ngo yon ko no yana ngo salli o salli yana anani Allah ran sutrantini adama remme Allah ran khirna kinya kanda angani tawafu yana anani Allah ran sutrantini an qabaqa adama remme at-tajammul bi thiyab inda huduri mashahid al-khair ma al-qudra sega wanda an ndeira khairin jama sudika annam maganyitu aya mungkin kana kanu yonkoyne yuwon laura yuwon salli ande salli ne ago wajibi na kama ana irame be mundu na wuta sumpunga na wara kurungonga kin suturai ni wajibi nga kama na nyi irame wono himbe go kin suturu ne aga ma kin mutusu asalle anta sara wakati ndi angabana sagai na wutu sumpo kata kurungo amma yagare abangen su andabwa yagalake ada digiringa asallinte ana herenya ho magabu sallin nogondi yagalake ado digirin ba ne ya he ngokinedi hara ganda sujudi atal hanno anani rame be way antawali kille makni asigin denta la hanka makoni yo hara ganda sujudenya atal hanno anani rame be ga way kenta walli nani sewa da na kenyi randambe kita aga salli yagare nani amanya kemogodi asalli ke masro an qabanan sagai wakati nogoni amba ne o komben bitendio amba ka ndiga jaman sallirango ki wala wrani kiyai kan ya lawra yugon na hotana ka hukei kebirenga kemorni sunna ganka gonno ko ado musahabu na gonno ko keswadi ma warni me kitay nganayno yuruba nganayno angane sallini yugo anani awa hojugo an kunkinga na ira men yugo kutu na ken sa an kunkinga mala habinu yugo nti anani hojugo wanyon ko lankama ko huni be jalam ko yugo su ago ma habinu ken kare karne ti almaminga almamin salli na ni ho saunten ta kunkinga haya shawon makro yan koninteni musidendi wal majman salliram kinni kitayndo yuruba yendo iranga bagumago kinni kemmo amma sumpondo khurungon koni nani howamma anga salli kinni yugo haramba ne gande kombe bitendi nani amma ken suturi an salle kama sa wati ni annan ko sagane bismillah الله تعالى دكبرنا خيجا أغمني ما شئتم يغند بيغا لاند حلال دي من هو بيغا لاند أو حلال دي قرا دبري ولا تسرفوا أجازر كما تقرن قرا كن قرر الله تعالى عند تقرن قرا يوم من دي الله قد هم يوم من ما كن دبر